Pemirsa Indonesia pacang polih pawahan 303 siki, 6 juta dosis vaksin COVID-19 selama Agustus kantos Desember, warsa kalih tali selikur. Vaksin inucap kedadosang piranti sejeroning digelis ngemargiang program vaksinasi COVID-19 mang demanggih sekadi sanika abtiang, turmani ngewentuk kekebalan komunitas, utami herd immunity. Presiden Joko Widodo mausang indik pawawahan vaksin selami Agustus Desember warsa kali tali selikur kantos 303 siki yuta telungatak pitung lima tali dosis inggian satak seket kutus yuta telungatak pitung lima sampun kapasti kayang raris malih pitung 3 yuta dosis kantun nyantosang penampen. Presiden mausang pemerintah pacang rajag digelisang ngelaksanayang program vaksinasi COVID-19 mangda manggihin ancang kekebalan komunitas utawi herd immunity. Rau mangkin wenten 16 siki, 5 yuta utawi 11,5% krama sejebak Indonesia sampun polih vaksin tahap pertama miwah 34, kutus yuta utawi 16,7% krama sanes sampun polih vaksinasi tahap kedua. Presiden taler nelatarang malih indik pante pandemi COVID-19 ring Indonesia sanes saya nedunang. Ringgalah kalih wuku ungkuran kahanan kasus COVID-19 ring Indonesia sampun ngelintangin puncak penglahlah raris wilangan kasus terkonfirmasi COVID-19 sampun tedun kantos ulung dasa 6,6%. Asapunika taler wilangan pasien kenak taler ngelangkungin wilangan kasus terkonfirmasi positif. Penedunan bor utawi pante keangkennya nih genah pesirapan ring rumah sakit nasional rau mangkin 17%. Ya diastun asapunike Presiden ngilingang Majangkrama mangda nenten maboya turmaning statu waspada saha disiplin ngelaksanayang protokol kesehatan inggih punika nganggen masker, nguangsuh tangan, miwah nyaga jarak. Penyiagayan obat antivirus miwah oksigen taler kedadosang pahan utama utawi prioritas paket vitamin miwah obat Majangkrama saning laksanayang isolasi mandiri taler sampun kalimbakang kantos ke daerah. Bali Pos Nguningayang.